Akiaria ari kaunti-ini ya Embu, minista wa urimi Mutahi Kagwe augite thogora ya macani ni yukiriirie na mururumo ona thengia wa thoko gukorwo igitharara mahinda kwa mahinda. Kagwe augite ati faida iria yumanaga na macani thoko-ini cia nja wa bururi ni wongererekete nginya ciringi bilioni 186 kiria ni gicunji gia 3 hari 100. Out of this marketed value, export earnings rose to Kenya shillings 186.91 billion, representing a 2.87% increase, and that translated to 5.22 billion. Kagwe no atariirie ati murimi wa macani ena kindu gia kwirahira kuona cai wake ni uhotete gukinya mabururi 100, akiuga giki ni kionereria kia witikiriku wa macani maya. Market expansion. Kenya Tea reached 100 destinations in 2025 compared to 96 markets in 2024. Home Minister uyu ni ataririe ati macani maria matwaragwo nja wa bururi ni mongererekete na gicunji kia 10 hari 100. Hatutaki kuuza majani chai yetu kwa nchi zingine bila kufanya value addition. Majani chai ikishapata mtu wa kununua, mnunuzi, pesa ilipwe kwa KTDA within 14 days. No undu ungi wa kwirahira ni gukorwo thogora ya macani guku bururi-ini ni ikurite na gicunji kia 6 hari 100. Minister uyu akiuga umithio uyu umanite na kio kia arimi na mitaratara mirumu iria igathikitwo ni thirikari ya Kenya Kwanza. Kwa sababu ya hili changamoto, kama KTDA inaweza tengewa a revolving fund ya kushikilia wakulima wakati janga kama hili limekuja. Kuomba waziri katika mfumo huu wa mwaka huu uhakikisha kwamba hawa wakulima wamepata angalau bilioni 1, tuanze kujenga facility yetu pale ya value addition. Ripoti ino yonanitie urimi uyu ni ugacirite makiria na murimi wa macani ni egukorwo na gia kwirahira. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Njoki wa Mwangi.